Yakapro the promoter once again. I'm coming again. Ya uyu mwaka dufite akazi gakomeye kandi katoroshye. Ewana uyu munsi none nabazaniye kimbaza ngo nabazaniye umutumirwa utwika. Ewana ndaje mbereke. Ntago biba byoroshye ariko iyi mihanda niko imeze. Ndaje mbereke uko bimeze. Reka tugereyo turebe uko byifashe. Watangiye bibwira abadukurikiye Bwa1 Alifahid. Naam. Iyo bavuze Alifahid cyangwa se Bwa1 Alifahid prompt iki? Numva izina ryanjye. Numva izina ryanjye. Ubundi agakurikiraho ibikorwa. Akujya ibikorwa. Ubundi Alifahid ni muntu ki mu buzima busanzwe? Alifahid ni umuntu mugari. Mu byerekeye n'akazi. Tubwire mu magambo arambuye Alifahid ni muntu ki kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya Alifahid uwo ari we. Alifahid ni ingaragu igaragiwe, idashaje utanakuze cyane. Kugira rero ikindi ni avuze ko ari ingaragu igaragiwe, ni n'umukozi muri video ndetse na photography. Gato ngaho ndagira ngo udusobanure neza. Hari akantu uvuze ngo ingaragu igaragiwe, dusobanure neza aho hantu kugira ngo tuhumve. Hari ukuntu ushobora kuvuga ngo ingaragu igaragiwe ntitubashe guhita twumva icyo ushatse kuvuga. Kuvuga ingaragu igaragiwe, uvuga ni single and search. Single and search. Tubwiye ko uri umukozi ku bintu bigiye bitandukanye. Watubwira ibyo usanzwe ukora kugira ngo tumenye uri umukozi. Alifahid ni umukozi akora iki? Nkora video ndetse n'amafoto, nkora filme ndetse n'ibiganiro ku ma YouTube hamwe namwe tubifilima, kuko dufite na channel yacu yitwa Muhi TV ishishikariza n'abantu ko bayisura bakajya babona ibikorwa byacu bigiye bitandukanye bimwe na bimwe. Alifahid Pro, akazi kawe se urikorera cyangwa ufite abukorera ubimazemo igihe kingana iki? Mfite team ariko ndikorera, ndi CEO wayo, ariko mfite n'abandi bantu bamfasha mu kazi. Gusanzwe urumva ko muri team yacu harimo ibikorwa byinshi bitandukanye, ntabwo abikorera umwe, rero mfatanya n'abandi. Ntabwo abikorera umwe. Akazi kawe se cyangwa ibyo bintu usanzwe ukora umazemo igihe, ubaba ubimazemo igihe kingana iki kugira ngo? Igihe mbimazemo rero ntabwo kiraba kinini, ariko umwaka urenga gutyo, umwaka ndetse n'umwaka tu. Ni ukuvuga ngo aho niho umaze gufatira izina ariko ntabwo ariho ukibitangira? Maze umwaka mbitangiye. Izina ritangiye kuba promoted mu gihe kingana n'amezi 4-5 gutyo. Amezi 5 cyangwa gutyo. Alifahid Pro ubundi aturuka hehe? Uyu munsi ari kubarizwa he? Urumva hari ibyo ukora, hari naho uturuka, hari naho uri ubu ngubu. Mbere na mbere uturuka hehe, ubu ngubu ubarizwa hehe? Bwa1 Alifahid rero ni umunyagisenyi, muri make ni umugoyi. Umugoyi? Ubuze ikigoyi byasana? Ndundumbira wawe. Ni sinku? Nundumbira. Noneho ndumbaje. Nundumbire wawe. Sinku dumbire. Asigaye umuntu avuze kuri cyo washatse kuvuga ngo ikigoyi noneho ntundebe. Sinku nundumbire. Sinku dumbire. Nandambara. Nandambara ndero ubwoba. Alifahid Pro nandambara gutera ubwoba. Uri umugoyi, umunya. Ndi umugoyi, ariko ubu ngubu ndi muri Kigali, ni naho ndi gukorera bino bintu. Ni n'akazi muri rusange nkorera. Niho ugakorera. Mu buzima busanzwe se hari ibindi bintu ukora bitandukanye
n'ibyo ngibyo bya free gukora amavideo amafoto hari ibindi bintu usanzwe gukora ndabikora inoza y'ubucuruzi ubusanzwe nari ndi umucuruzi mbere yo kuza muri bino rero nacuruza ko ntabwo ari ngombwa ko tubivuga hano. Turi kugenda tugana ku musozo turagira ngo utubwire mu ncamake Alifahid Pro uwo mu myaka nk'itanu ishize kugeza ubu ngubu utugana ku musozo kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya Alifahid Pro uwo mu myaka 5 ishize ndetse no muri uyu mwaka wa 2023. Alifahid rero mu myaka 5 ishize yari umucuruzi ariko atarajya muri video. Yari umucuruzi atarajya muri video ariko ukunda ibintu bya video. Ubu ngubu rero abikora byombi ariko ashaka kuva mu bucuruzi akaza muri no kuvuga ngo muri production uje gushyira imbaraga nyinshi. Ni iki wabwira abantu baguflowinga se cyangwa se n'abatari bakuzi bakakumenya aho bashaka ibyo cyangwa se contact bakubonera kugira ngo ku kazi kawe babashe kugaflowinga ibicuruzwa byawe se urumva ni ibintu bibiri uracuruza hari ni production ugiye kwinjiramo cyane uri guha umwanya ni gute abantu bashaka gukora ibintu by'amafoto nk'uko wabivuze amavideo babibona gute kugira ngo ubashe kubatunganyiriza? Ahantu bankura icya mbere mfite platform zigiye zitandukanye washobora kunsanga kuri Instagram ni Bwa1 Alifahid, Facebook naho page ni Bwa1 Alifahid ndetse na noza na contact zacu ni 0781951335 iri no kuri WhatsApp ndetse na Tigo ni 0722245522. Platform bavuze bazitubwira kugira ngo abatari babyumvise bazumve neza. Platform yanjye Instagram ni Bwa1 Alifahid. Noneho Facebook ushobora gusacinga mu irwa Bwa1 Alifahid cyangwa page yayo ari Bwa1 Alifahid naho wambona nta kibazo. Turabashimiye cyane kuba mwari muri kudukurikira aho muherereye hose. Imana ibaho umugisha twagenda tubaha ibiganiro bitandukanye ko bukeye nuko bwije ariko ntabwo bareka gukora subscribe kuri A&I TV kugira ngo ujye ubasha kubona buri kimwe cyose tubashije gushyira kuri channel zacu. Hasta la vista, much success ndabemera cyane. Ibintu